Yes, nshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote turagabutse n'amakuru agezweho muri ano masaha ya nimugoroba. I Burundi byakomeye General Neva yongeye kurusimbuka kabisa n'amakuru agezweho turi ku itariki y'Icyenda z'ukwa 11 2025 bwana Karimba impabura umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha Moses, umugoroba umugisha ku bakunzi ba TV Duniani Kote. Twongeye kugarukana icyitwa updates zidasanzwe n'ubudasa kuri no tariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2025. Moses nteye muri ya ntero ngira ni byongeye kuzambaretse kandi byongeye gukomera cyane. Yes, tugiye kuba tubikomozaho rero tubiva imuzi n'imuzingo mu minota mike cyane dufite by'umwihariko tuba updating abantu tubabwira uko situation ihagaze. Byongeye kuzamba ngira ngo ni inkuru zitari nyinshi tugiye kugarukaho ariko zikomeye cyane kabisa abantu bagomba kwitega. Ni ku muhanda Gitega Bujumbura n'indi ambush cyangwa se ibyo twakita nk'impanuka yari itezwe perezida w'igihugu cy'u Burundi ariko Imana iza gukinga akaboko. Ni mu kanya gato na makuru atugezeho. Turavuga tuko byagenda kose turaza guhita tuya breakinga tubwira abantu uko byifashe turaza kubikomozaho. Ariko mbere yo kugira ngo tubyinjiremo reka tubanze dusuza abantu badukurikira ari mu bice bigiye bitandukanye banzu baha ikaze mu nywanyi wanjye. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Ndagusuza uri mu mujyi wa Kigali kudesha po rwose wo nkurikira uri mu gihugu cy'u Burundi, korine nyinshi zitandukanye, korine Gitagata, korine Munanira, korine Rushambiru, mu mujyi wa Bujumbura, mu bice bitandukanye mu ntara zitandukanye, Rumonge, Makamba, Ruyigi, mu bice bya za Kirundo, henshi hatandukanye. Nongeye kukwifuriza kumererwa neza uwo nkurikira uri Bujumbura. Ndanagusuza uwo nkurikira uri Uganda, Tanzania, Kenya, by'umwihariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, hanze Afurika y'Iburasirazuba ubwo kwikubito ndasuza abari ku mugane Burayi, mu Bwongereza, mu Faransa, Leta z'Ubumwe za Amerika no muri Aziya. Nongeye kwifuriza kumererwa neza, amahoro, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Yes, turagarutse rero kugira ngo tubyinjiremo ngira ngo ngize ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho nke cyane mugomba gutega amatwi mukaza gukurikira. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tubabwirira sana rikomeye ryongeye kuhaba hagati ya Red Tabara ndetse n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi cya FDNB. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko ku kijyanye na ambush cyangwa se ibyo twakita nk'impanuka, umutego wari butezwe uwitwa General Neva, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi ku nama idasanzwe yari yateranije CNDD-FDD hano Gitega, ariko atashye Bujumbura ibyari bimubayeho n'akaga gakomeye cyane. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye. Amabariyeri yamaze kuba menshi mu gihugu cy'u Burundi, ahitwa za Ruyigi, ahitwa za Cibitoki. Bariyeri ni nyinshi, izi bariyeri zikomeje kugenda zishaka ibyitso ngo mu bamwe mu bashaka guhiruka ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD yamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 4, ibirwanya perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibitari ku ruhande rumubagamiyeho, ndetse n'abamaze kwifata n'abandi by'umwihariko bavuga ko ngo agomba kuvaho ku kibidinkiza. Ibyo byose turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Tuzi no kugaruka ku makuru akomeye cyane by'umwihariko aturuka mu bice byahariya muri Korine Mujejuru, Korine Murangara, hagaragaye abantu bambaye uniform ariko benshi batazwi bari gukeka ko Red Tabara ishobora kuba yanageze mu gihugu cy'u Burundi. Turaza gusimbukira i Bujumbura, Gitega ku kibuga cy'indege, bwo hose turaza kuba tubapudetinga mu kanya gato. Uwitwa Gervas Ndakobuca bongeye kumufatana amarozi bakunze gutaziranda kugarika, by'umwihariko ashaka guhitana uwitwa General Neva ndetse na General de Prime Niyongabo. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomozaho kugira ngo bwana Karimba Aimable sindi butinde twinjiraniye inkuru. I Burundi byakaze, General Neva arashaka guhitanwa mu gihe amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Benshi bati ntago araza kukiyobora kugeza amaginga ya ibi bintu tuze kubifata dute. Ese aragezayo mu mboni zawe cyangwa ibi bintu n'ubundi bishobora kuza kumaho bibi cyane? Nshingiye ku byo mbona mu gihugu cy'u Burundi ndetse kandi biri kwigaragaza uko umunsi ugenda uzaza undi, Perezida Evariste Ndayishimiye ni umuperezida navuga yuko ugeraniwe, ukomerewe cyane. Ahangaha navuga ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD wakomoje ku ruhande rw'uko ryacishemo ibyiciro bigera kuri 4, abamushyigikiye, abatamushyigikiye, abari hagati, abifata.
n'abandi nyine muri rusange bamaze kugaragaza yuko bamurwanya bya hafi cyangwa se bamwereka yuko batamwitayeho muri rusange. Ibi rero bigaragaza yuko Moses icyo kibazo cya mbere cy'uko n'ubundi ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro, urumva yuko Perezida Evariste Ndayishimiye biravuga yuko mbere na mbere umuntu ushobora no kuba yanamuhitana cyangwa umuntu ushobora kuba yamukura ku butegetsi kandi mu buryo bubi, kuko byanga bikunda ashobora kuva ku butegetsi apfuye. Ibyo ni ibintu byigaragaza mu bimenyetso birenga 10, ibimenyetso birenga 1000 n'ibihumbagiza. Ibyo rero ni ibimenyetso navuga yuko bikomeje kugenda biba ikibazo, ndetse kandi bikaba n'ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi Moses, ndetse kandi bikanavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye no mu ruhande rw'inzego z'umutekano igisirikare cy'u Burundi twagiye dukomoza kuri ba Jean Baptiste Nsengiyumva, tugenda dukomoza kuri ba Byukusenge Janvier, tugenda dukomoza kuri ba Habimana Jean Claude, bagiye bigomorora ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Aho ngaho harimo abakapiteni, harimo abakoroneri bagiye bava hagati mu gisirikare cya FDNB bakajya kwifatanya n'iyo mitwe itandukanye irimo Red Tabara. Kandi abo bose nkubwiye, haba ari Habimana Emmanuel, haba ari Jean Baptiste ndetse n'aba Jean Claude, abo bose bitandukanye n'igisirikare cya FDNB ndetse n'ishyaka rya CNDD-FDD mu gihe gitoya. Ngira ngo abo bose nta n'umwe wigeze utoroka igisirikare cya FDNB bitari hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'uku kwezi kwa 11 turimo. Urumva yuko rero icyo ni ikibazo gikomeje kugenda kiganza cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ibi bintu biza bikagaruka bigateza ikibazo gikomeye cyane kuri hande rwa societe civile muri rusange, kuko aho kugira ngo ishyaka rya CNDD-FDD rihimbanire kugira kubaka igihugu cyangwa se rikore ibikorwa byo kubaka igihugu, cyane kubaka ibikorwa remezo byiganjemo ayo mashuri, ibyo bitaro n'ibindi bitandukanye wumva byabuze mu gihugu cy'u Burundi, aho kugira ngo bahirimbanire gushakisha igisubizo kirambye mu buryo bw'umutekano urambye mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo igihe ishyaka rya CNDD-FDD urajya kumva uti Perezida Evariste Ndayishimiye aragira gutya agasinyira amasezerano n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, akoherezayo abasirikare, rimwe na rimwe ukajya kumva uti n'inyungu ziva muri ayo masezerano yo gusinyira Repubulika Demokarasi ya Kongo arazirira we n'umuryango we. Perezida Evariste Ndayishimiye rero n'inshuti ze ndetse n'umuryango we kuba harimo akantu ko kuvuga ko harimo kwikubira ku bijyanye n'inyungu ziva muri ayo masezerano agirana n'ibyo bihugu cyangwa se no mu dufaranga akura muri izo za FDLR. Ngira ngo wagiye ubyumva yuko biri guteza n'ikibazo gikomeye hagati ye n'ishyaka rya CNDD-FDD n'abafatanyabikorwa baryo, bavuga bati twebwe inyungu ziva mu bufatanye bukomeye buri hagati yacu na FDLR nta na gakeya twebwe tubona, ahubwo biraza bikifatirwa n'uno mugabo hakubaka amahoteli mu Bufaransa, mu Bubiligi no mu bindi bihugu bitandukanye. Maze mu mbonezanye ngenda abona uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko abikomojeho kugira ngo azageze mu mwaka 2027 ari ku butegetsi. Moses biragoranye kandi birashoboka yuko uno mugabo ashobora kuba yavaho nabi, nkurikije byinshi ndi kubona kandi biri kwigaragaza uko umunsi ugenda uzaza. Yes, ngira ngo ni amakuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa ariko kandi anatangazwa. Ndabona uwitwa Faustin we ibye bikiri agatiranzamba ka nyina wa Nzamba, baracyamugendaho cyane kuri byinshi akomeje kugenda ashinzwa na Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nahoze mbona muri CNDD-FDD ibintu bitifashe neza, hari inama mu kanya yari irimo iba, ariko haza kubaho ikibazo gikomeye cyane cyagiye kinagaragara mu gihugu cy'u Burundi cy'amarozi akomeza kugenda agaruka mu nzego z'ubuyobozi. Ubundi kuki ayo mayobozi agaruka ashaka no guhitana bamwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi? Buriya Moses, uburozi bwa mbere nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze, kuko niba Perezida Evariste Ndayishimiye hari abari gufatanwa uburozi buvuga yuko bugamije kumukura ku butegetsi cyangwa se bugamije kumugubanura, uburozi bwa mbere we yatanze ni ukwica abaturage mu mutwe, ndetse kandi no kwica bamwe mu babarizwa mu nzego z'ubuyobozi cyane ishyaka rya CNDD-FDD, icyitwa uburozi bw'amacakubiri ashingiye ku ivanguramoko mu gihugu cy'u Burundi. Yego, ubundi burozi yatanze mu gihugu cy'u Burundi ni uburozi bwo kwereka inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi zirimo n'igisirikare cya FDNB ko gukorana na FDLR ari inyungu, kandi inyungu zizagira buri muntu wese wo mu gihugu cy'u Burundi, yaba ari uri mu ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa mu nzego z'umutekano. Kandi nyuma yaho bikaza kugaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye izo nyungu ari we uzikubira cyangwa se ari we zigirira umumaro kurusha abandi, dore yuko kenshi banamushinja yuko izo nyungu ziva muri izo za FDLR n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo kohereza abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hafi 99% inyungu ziza zigira mu ikofiye cyangwa se mu nda ye. Urumva yuko rero ubwo burozi
ni uburozi bukomeye cyane ku buryo abaturage bamaze kwishyiramo yuko perezida Evariste Ndayishimiye adakunze Burundi cyangwa se nabo bafatanyije kuyobora ishyaka rya CNDD-FDD. Bamwe muri bo bamaze kubona ko nta garuriro, baravuga bati nubwo yadushyizeho, nubwo tuyoboranye iki gihugu, kuko ari inshuti yacu, kuko ari umuryango wacu, nta kindi, nta yandi mahitamo dufite, ahubwo igihari ni ukwemera ibyo atubwiye. Urumva yuko rero n'ubundi ubwo burozi bwagiye burenze intera, bufata intera mu yindi, burarenga. Noneho uburozi butangiye kugaragara muri aside iri kuza mu ducupa. Ngira ngo numvishe ngo uwo mugabo yafata aside mu gacupa, bamaze kuyipima niba basanze ngo ari ifungo y'injangwe n'inuza n'igisiga, ngo bafashe baraterateranya. Urumva ko ari ibintu biteye ubwoba, biteye n'agahinda kubona umuntu w'umugabo w'umudiplomate, urumva afata ifu y'inuza y'igikona n'ifu y'injangwe agaterateranya akajya gushyira mu biryo bya perezida. Wakwibaza ati se ibyo biryo bya perezida Evariste Ndayishimiye byari bigiye kurogwa, kuki biba bitapimwe mbere kugira ngo icyo kibazo kimenyekane? Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Reka dore ndabona umuvandimwe akomanze, turagaruka mu kanya. Reka tusoreze aha ngaha, noneho nawe agira amakuru abahereza. Turaje mu kanya n'ubundi tubaye n'ibindi.